Maya pabengi po kaya kayungan sa blang kapatad king kasalpantayanan. At yuta na po ngeni king Martes, king Katlunang, Domingo, ning pamanyubling mebye. Kaniting banalamisa at kapag masusyan, iabiyatala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ega-naganang frontliners. Makanyan mo naman po, iabiyatala karing kaya katamong intensyones dig makatuki. Para king kapasalamatan dari Remedios and Minerva Alfaro Layug, Josie Soto, Mr. and Mrs. John Kenneth and Joanna Manaloto para po king anibersaryo ng karelang kasal. Mr. and Mrs. Paulo Paras para king anibersaryo damo na po ng karelang kasal. Para king Aldo ng Kebaitan ng William Russell S. Malang, ni Canora Valenzuela. Para king special intenciones dari Leila Abiog, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manette Pineda, Mark Williams and Aurea Crisostomo, Raisa Viray, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners, Iroy Songko, Dr. Patrick Sunga, Roscoe Viray, Dr. Jelly Kiwa. Para king malagwang kapaldanan dari Sally Resido Ayers, Nilo Udan, Paz Suing, Jerry Hudson, Pio Cesario Pingol, Annalyn Ocampo, Teresita Sablan, Elmer Trajano, at ding sablang kapatad tamo pong masakit. At para king alang-anggang kapainawan daring kaladwad, tamong meyango na bie di Norma, Emiliano Sr., Romel Bernarte, Marcelo Felicidad Malyari, Vivencio Mangabat, Eusebio, Celerina, Jojo Junio, Dolores, Ramon Jimenez Jr., Oscar Sr., Alicia, Pampilo, Pasencia, Francisca, Sonata Blanco, Angelito Baluyot Mendoza, Roman, Conchita Lorenzo, Dolores Tan, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaganakapa karela.
Purianyeng kay katamong Diyos, ikayong sablang talasuyo na, at ikayong sablang tao. Marangal o alang dangalan, makitakot kaya. Dinatang na ing pamagligtas na ng Diyos, pepakit na ing kayang upaya, bilang ari at ing upaya na ning kayang Kristo. Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banalay Espiritu, Amen. ing grasya ning ginudamang Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagon ng banalay Espiritu, manatili sa ng parati kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin. Kakaluguran, king mit mong kapakumbaban, ganakantalangin ni at sisyan ding sablata mong kasalanan, at atuan tamo ing kalam ng pakalulo at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ikang peparala king kaligtasan mo't sikanan ing upaya ng Kristo, Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulu. ikang tune tinape ing tinape ning Diyos, ing babye-bye king yato, Kristo pakalulo, Kristo pakalulu. ikang babyesi kanan lub kay kaming patutu king sinubling mebye Kristo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, biglat me ing kayarianing banwa, karing mibayit ng pasibayo king tanum at king espiritu. Palabungan mo sana kay kami, ing kalam ning kayang lugod at tanggapan mi ing sablang pengako mo, karing hanggang may linis na king kasalanan kapamilatan ning binyag. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamasang ibat, king libro ding dapat ding apostol. I Esteban nga nakaring memalen, makatoa at eskribas. Mga siyas ko wari lub, tutuno waring menalba rin pusuyo. Tutuno ko waring mingaklak bang eyo pansinan ingamano ning Diyos. Ala kayong kayalwa karing kaya kong pipumpunan, ikayuman eyo patugot ng sasagkan ing banalay Espiritu. Atin waring metong mang propeta a erano sa linupig ding kaya kong pipumpunan, pemate dala ring tinubod ning Diyos, ame mahayag kanitang panahon amalambat ng milabas, hinggil king panyatang ning banal ng talasuyo. At ngini, ikayu eng menganyaya at mekamatekeyang, ikayu ring mikatanggap king batas ning Diyos, basta batas ading wang dakabud ding anghel, makanyan man, ikayo ring tinupad kaniting mismong batas. Inyan ding miyembro ning konseho din damdaiti kang Esteban. Mi kabusla at mitigis aipan king kamwara kaya. Dapot, i Esteban akipmuan king banalay Espiritu, tingalangaya banwa at ikit na ing ligaya ning Diyos. At Jesus ay atsuking dani ng wanan, lawen niyo nga nang sinabi, akakit king makabuklat ing banwa, at ing anak ning tao at yuking dani ng wanan ning Diyos. Kinulisak lang masikan kayagnan nung ding tikpan doring balugbugda, at delusungan diyang minsan, kelad kadelwal ning syudad, at pemukol ding batu. Ding saksing menganyaya kaya, likas da ing karelang imalan at pepabantera king metong akayanakan, amilag yung Saulo. Alantok nang impamamukol dang batu kang Esteban, kabang nga ng mamaos king Ginoo. Ginong Jesus, tanggapan me ing kanakong kaladwa,
Sina Claudia at kilisak ng masikan. Ginu, emo sa ipaparsala karela iti. Kabud asabi na iti, may patadya inawa. At isaulo ne yunan na ing pangamate ng Esteban. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Para keng dalita pong pakibat, karinggamat mo o Ginoo, ipanibala ke imbero. Ulitan tayo po. Karinggamat mo o Ginoo, ipanibala ke imbiyeko. Maging antika sanang batu akakong pisantungan, kutang matatag akakong babye kaligtasan. Ika ingkakong magluwalo akakong kambilan, bang mi paligayan kalagyo, alalayan mukot patnubayan. Karinggamat mo o Ginoo, ipanibala ke imbero. Karinggamat mo ipanibala ke imbiyeko. Ika imigligtas kako Ginoo, o Diyos, tunay kang tapat. Ika Ginoo, ingkakong panaligan, tumula ko at magsaya, uling ning lugod mo. Karinggamat mo o Ginoo, ipanibala ke imbero. Bustan mong tumiman ka, kening kekang talasuyo, uling ning lugod mo e kukupas, iligtas mo ko. Ika kakambil karela, bang milawot la king intriga, king era dasan, ning taong mapanira. Karinggamat mo o Ginoo, ipanibala ke imbero. Lalakad tapo at kanteng haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sinubli ang mebye i Kristo at saslagya kaya katamu kinabos na kapamilitan ning kayang daya. Haleluya, 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 haleluya. Ingginong manatiliya kaya kayo, At kaya kaante mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpanggang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ding Hudyo sinabi ra kang Jesus, naning malangarapat mo, ban akit mi at maniwala kami king ika pining tinubod na. Naning kaya kang taptan. Ding pipumpunan mi mengan lang mana king disyerto. Agpanggang kasulatan, dininanong tinaping iba't banwa ba na panganda. May kibat ya Jesus, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, aliway Moises ing minye karela king tinaping iba't banwa, nune ing ipaku ya ing minye king tinaping iba't banwa, uling ing tinape ababye na ning Diyos, iyay tang titi pang iba't banwa, at babye yang bye king yato. Ngara, dinan mo kaming parati Ginoo kaniting tinape. Nga nang Jesus karela, ako ing tinape ning biye. Ing lumapit ka na ako, eya dumanop kapilan man. Ating maniwala ka na ako, eya kumao kapilan man. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kaya pabengi po, kaya kayong ang sabla. Maya pa ben ko. Kaniting panahon na po ning pandemya, kaniting panahon na po ning COVID o kasagsagana ning COVID-19, apapansinan nyo, panetala pong recognized, panetalang tatangalan, kikilalanan, ing serbisyo katapatan at kapagalan na po, din kay katamong eganaga ng frontliners. Na po? Alaman pong formal
a graduation day, karing anak ka dapat may mag-graduate kaniting bulan. Alaman pong formal graduation or recognition day, karing anak ka may mag-aral. Pauli na ning ECQ o ning lockdown, aliwa naman po. Ing recognition nagagawan tamo. Aliwayang klaseng recognition. Ing pamangilala tamo, king kasuyuanda, king serbisyuda, king katapatan at kapagalanda, ring frontliners tamo. E murugo atang wanan, ing karelang katapatan, iti ing patutu karela, iti ya po ing mamye patunay kay katamo, king pamagserbisyo da kay katamo. Dimdamday po yung may pasagay ebanghelyo, kitnande po ring Hudyo Jesus, ngara, nanong tandang harapat mo ba nakit mi ata kilala mi king ikapin ing tinubod na ning Diyos. Ikapin ing tinubod na ning Diyos. Nanong dapat mi ngakit keka, nanong tandang harapat mo ba na kilala mi king ikapin ing tandang meni batan king Diyos. King simpleng pamangamano nga na po ning kutang da ring Hudyo kang Jesus. Nanong kay kang daptan nga na po ning karelang kutang. In short, manton lang patutu. Ne po? Manton lang patune king Jesus pin ibat ya king apong Ginoo. Nano na kasing patuto, naning patune, karing frontliners tamo, ing kapagalanda, ing kasuywan ding pamagserbisyo da, ing katapatan, king tingwanan da. Ang yang ding Hudyo ngene, kang Jesus, nanong patuto, king dapat kaming maniwala ke ka na menibatan ka king Ginoo, ngara. Baliyo po king kaso na ning Ginoong Jesus, at niya mo po king kasimplian. King kaso na ning Ginoo, nung lawan nyo, sapat no po, ring malang depat ne, ban kanita reti ilang maging patutu, king dapat maniwala la ring sablang Hudyo kaya. Nano po yung pawaganan niti king balang metong kaya katamo? Simpliya mo po. Ding dapat tamo, ilang patutu king pangataw tamo. Ding dapat tamo, ilang patutu king pangataw tamo. Nung makanano king Ginoong Jesus kanitang kapanahunana, makanyan mo naman po ngeni king balang metong kay katamo. Kay katamo mo naman po, maulagala ring patutu, ring ebidensya, ring tanda. Ding ebidensya, ding tanda, lawan nyo, ilang mamye patutu, patune deti, king sasabyana at tatalakarana ning metong nga tao, wewari. May kada panalbenye po, king TV, iting ikit ko, panalben ko. Atin pong meto nga tao king Manila, nung ko magkamali, kaliwang ko ing lugar. At kim kayang mula, atin niya pong miyayaliwang tanamagule. Ngani po, uling atin niyang tanamagule, ban kanita makasaopya, karing kayang kaparang tao, ing gewa na, potang mamupulya, kabit no king harap ng bale. Kay ba't ninuman pong manakit karetang gule, pwede lang manikwa. Kaso adwa mong piraso. So sobraban kanita ring sablang bisang kumakanita, manikwala. Apansinan nyo, itinggewa na niting tao, mayayakit kayo. Ing kapag malasakita na, itiying mami patutu kaya, ing kapag masabala na, kapag malasakita na, karing kalupa ng tao. Ita mo po kaya, nano po kayang talapatutu, ing papakit tamo. Matinutabang kasabi, masuyo dabang parokyano ng Apong Judas Tadeo, apagkatiwalan tapa anting kakaluguran, nanupin po ing talapatutu, apapakit tamo karing kalupatang tao. Ipangadita mo po kaniting Santa Misa. Nepo, na sana po rin nga manuta mo, ning ding dapat tamo, ila po sana retering manye patutu, patune, king lugod na lingapong Ginoo, at king lugod tamo ka rin kaparatang tao, ngenit manggaman, king alang angga. Amen. Ding dapat tamo,
ilang mamye patutu king pangatao tamo. Lalakad ka man po. Malapit tanyang tanggapan ng Ginoo kilubdamo kapamilatan ng pamamangan king mapiyete nape. Maraptake at manalangin para karing sablatang pamangailangan. Karing balang kayadwanan ngayongan pong manigapu, tinape ng biye, pakiramdaman mo kami. Ulitan niya po. Tinape ning biye, pakirandaman mo kami. Para karetang manaral king ebanghelyo, kapilan man sana, era lilisya, ing turo ning Ginoo, pauli ning takot, o pauli ning wad akabyasnan, ipanalangin taking Ginoo. Tinape ning biye, pakirandaman mo kami. Para karing katekista, isa jaro sanang niya masamas, ding anak at tanggap king banal a pamakinabang, ipanalangin taking Ginoo. Tinape ning biye, pakirandaman mo kami. Para karing maliligalig, tuknang no sanang magmasya sa lub at sasagka king banal a espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Tinape ning biye, pakirandaman mo kami. Para kaya katangan, ipagkalub na sa kaya katamo, ning mabiyet tinape, ing lugod, bata lang apatawaran, ding mikasala kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Tinape ning biye, pakirandaman mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan, darin ing kaya katamong, kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para karing kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners, ipanalangin talaking Ginoo. Tinape ning biye, pakirandaman mo kami. Antimurin, iabiatala po king kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Remedios and Minerva Alfaro Layug, Josie Soto, Mr. and Mrs. John Kenneth and Joanna Manaloto para king anibersaryo ng karelang kasal. Mr. and Mrs. Paulo Paras para mo naman po king karelang anibersaryo ng karelang kasal. Para king Aldo ng kebaita ng William Russell S. Malang ni Canora Valenzuela. Para king special ay intensyones dari Leila Abiog, Jonel and Josuel Pamintuan, Mary Manette Pineda, Mark Williams and Aurea Crisostomo, Raisa Viray, Roy Songko, Dr. Patrick Sunga, Roscoe Viray, Dr. Jelly Kiwa, the St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Sally Resido Ayers, Nilo Udan, Pasuwing, Jerry Hudson, Pio Cesario Pingol, Annalyn Ocampo, Teresita Sablan, Elmer Trajano, at ding sablang kapatad tang masakit. At para king alanggang kapaynawan daring kapatad tamong mayangon na biye, D. Norma, Emiliano Sr., Romel Bernarte, Marcelo, Felicidad Malyari, Vivencio Mangabat, Eusebio, Celerina, Jojo Junio, Dolores, Ramon Jimenez Jr., Oscar Sr., Alicia, Pampilo, Pasencia, Francisca, Sonata Blanco, Angelito Baluyot Mendoza, Roman, Conchita Lorenzo, Dolores Tan, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganaka pakarela, ipanalangin talaking Ginoo. Tinape ning biye, pakirandaman mo kami. Ngini po adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Oy pamingatsuban wa, pakanan mo keng mabye, mo kami king mabye tinape,
Banketa mi kasikanan keng patutuk kang Kristo at mi kalugut keng mamatawad karing ke kaming kasalang. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. May puri ka, Ginong Diyos, ng meto sigluban, uli ning kekang kayapan, tingap meeting tinape ang pangmikeka. Tinape ang bunga ng gapun at pipagala ng tao, para kaya kami magawang tinape ng biya. Ipuri ang Diyos, kapilanman. King kapamilatan iting mistero ng alakatanong, mga intulid kaya sanang merakayanan king kayang panga Diyos, ang tiningmig pa kung babaeng may kirake, king kaya kaming panga tao. May puri ka, Ginong Diyos, ng meto sigluban, uli ning kaya kang kayapan, tinggam meeting alak kayang pangmikeka, alak kay ba't king ubas at pipagala ng tao, para kaya kami magawang inumana ng kaladwa. Mi puri ang Diyos, kapilanman. Ginong Diyos, sa pamatula na kasanan, itingay na darawon mikeka, king mit mong kapanisan at kapagkumbaban. Manalangin kayo kapatid, banang katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya san ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipamimiglalang, tanggapan mo reting hay na ibat, king kaya kang Santa Iglesia. Mirasana, king kakanapan na karin banwa, ing maulang tula ababye mo kay kami. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya kaanti mo rin. iyat na yoring puso yo, Makayat na no king Ginoo. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginome. Pupurianda ka, king lubos maragulatula kaniting panahon, ning pangasubling mebye. Inyang i Kristo meging sakripisyo paskwal meya. Kabang yampang ne, ing kayang katawan king krus, ing kayang ganap pa sakripisyo, meging katuparan dering sabla. Kabang daraw ne, ing kayang sarili, karingke kang gamat para king kaya kaming kaligtasan, pepakit na ing kayang sarili bilang impari, ing altar at ing kordero ning sakripisyo, ing tula ning pamanyubling mebye babayo ne ing mabilo gayato, kabang ding sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ding kekang ligaya, layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamye kapurian keka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yaing Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitnuya ing banwa ting yato, king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad ing daratan king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay ka pinpanaloy, bay kay panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing papanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarage kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay banding apunan, kinuaneng kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyeneng kalis, karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minom ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alangang kang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao.
Ban kita may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Kristo meteya, Kristo sinubliang mebye, Kristo datang ang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyang ini gaganakan mi o iba ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng mi sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipo na kami nganding metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatu, ban miganap yaking lugud, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, Florentino, ingke kaming obispo, Ipasiano ingke kaming obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan miya na maninganak mong inorma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antiningking binyag, meteya kambe ng Kristo, merakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling niya, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang malugod at tapat ay esposo. Ading sablang sando, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kapurian, king keka baning panahon, purian dakat paligayan, kapamilata ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambenad kaya ipang mayupayang tuto, kagumning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen, amen, amen. Ngani po, manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kay pa, karingamanong tiro na kaya katamo, ning Ginoo. Ipami at chubanwa, misamban yaing lagyo mo. Datang ke kami, hingkayarian mo, mi pamintwaning loob mo. Keti sulipan ti banwa, hing kakanan mi, king aldo, ibye mo po, king aldo ngeni, ampon ipatawad po, hing pamikasalami, antinaning pamamatawad mi, king dinuman, ake kami, mi kasala. Mga emuke, pay Saul king tukso, nunay kabusking marok. Amen. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok,
Malugod mong ipagkalubing kapayapan geng banawon me, banking kasaupaning kay kang pakalulo, parati keng may kabus king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan. Kabang mane naya kami, kambening maligayang kabanaligan, king banyatang ng Hesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Hesu Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpandayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At ke kaanti mo rin. Ipakita po ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayo ang sabla. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Ngayon sinubling meping Ginoo Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaos king dulang ng kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat igkas me nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Numiyagom tamo king kamatayan ng Kristo, paniwalan tamong sublita mo namang me, kalupa na. Aleluya.
Manalangin tamo. Oy baming malugod, balikdan mo sanang mitmong mitmong ganaka, ingke kang balayan at kapamilatan dareting misteryo ningke kaming pangakabos, miras kesana king ligaya ning pamanyubling mebye. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Siklodangan po. Ing oratio imperata. Manalangin damo. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan me keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit nat me kamate na karingda kalataw. Panalangin mingan tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, ding narsis at ding sablang lilingap karing may salunan. Man makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na. Kumayap na lasanang malagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanang kang kapay na wano ginudet ang meyango na biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kaniting masakit na panahon. Man magobra kami para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipani ka pumikeka, ing patok nangan mo na sana ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkalam mo itiking kapamalatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mababiye, ang ponmagari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawiling aklismi kaya kaking kalungkutan me, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin San mo kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Pinggino manatili yake kayo, At kaya kaante mo rin. at bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, ingip pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, miyampang ne, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.